laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. قال المؤلفون رحمهم الله: المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر. الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته: اغسلنها ثلاثا، ولا أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. لماكي كان بمؤلفون إن رحمهم الله أين قالوا دمبغال ويونديري فياك دندون ديان. لماكي المسألة الرابعة مسألة نايبون: الماء ndiyan dan idha khalatahu sitawi jilli e majjan tahirun hunde labunde, ana mudum hunde ne tawata ko labunde ka sharia dina islam, sitawi hawrinde jilli e ndiyan ko honɗum wonta nyaawore ndiyan dan ko honɗum sharia o yewti fi mudum. Andi be jantanino ke en fi ndiyan dan tawata hara hayfus jillali e majjan to jomi meɗen tabaraka wa taala tagiri ɗan non hiɗa woniri non. Kadhalika ɓe jantani en kadi fi ndiyan ɗan tawata jilli e majjan hunde suɓunde, ɓe jantani en o janta fi muɗum kon si tawi kañum hunde suɓunde nde wayli ndiyan ɗan, e si tawi hawri waylali ndiyan ɗan, si tawi hiɗan ɗuuɗi ma si ɗan fanɗi ko honɗum woni ñaawore kañum ndiyan ɗan ɗo ko fi ɗan ndiyan ɗan tawata jilli e majjan hunde nde tawata tahirun ko hunde laabunde. Finama hunde laabunde ko hunde nde tawata ko laabunde ka sharia islam, wala noon sinama hunde suɓunde kadi ko hunde nde tata ko suɓunde ka sharia islam. Idan sinnama noon tahir ɗo piiji buyno ɗum ɗo daati ɗo sifa nebban en foti noon ko nebban nyameteɗan ma ko nebban wujeteɗan, no naati ɗo sabunde, no naati ɗo parfum, no naati ɗo wano nduggu, ko nandi sifa ɗin ɗon piiji fuu no natori ɗo ko wiyete kon maddatun tahira. ɓe maki alma'u ndiyan ɗan idha khalatathu si tawi hawri jilli e majjan maddatun tahiratun hunde nde tawata ko hunde laaɓunde ka awraqil ashjari wano kaaki leɗɗe ɗen, mana muɗum ndiyan ɗan ɗan woni e ley leggal, kaaki ɗin sammiɗi wi dow ton ɗi futtika nder ndiyam, walla o kaaki ɗin no ka leydi hendu waɗi moɓi kaaki ɗin naɓika nder ndiyam, ka awraqil ashjari awi sabun
maɗum sabunde nden tigi e hoore muɗum tawa ndiyam ɗan ɗan jilli e sabunde awil ushnan maɗum ko wiyeteɗo al ushnan wana hollirɗe non nanen foto muɗum on oɗo ushnan o leggal ngal tawata ngal ala kaaki kañum ko caloy tummare o hunde non nde tawata ko yaltende terlen ka continent Asie ka continent Europe to koko soɗorte mana muɗum hiɓe moƴƴinira ɗum ɗon ko neɗɗo soɗorto hara yufayno waywa sabunde ɓe maki awi sidri maɗum jaaɓe oɗo jaaɓe non ko hunde nde tata hiɗon andi kakoy tosokoy cewkoy ni leggal ngal tata ko marngal bolle aw gayri dhalika maɗum ko wona ɗum ɗo min al mawaddi at-tahira immorde e ɗiɗo piiji ɗi tawata ko piiji laaɓuɗi ɗin o tata kon ka sharia dina islam koko konta wonde ko piiji laaɓuɗi si tawi hawri ndiyam ɗan goɗɗum e ɗiɗo piiji jilli e majjam tawa walam yaglib dhalika al mukhalitu alayhi tawa foolaali konko jilli ɗon e hoore ndiyam ɗan sa'a hombo innete ko jilli kon fooli e ndiyam ɗan e ko sa'a hombo innete ko jilli kon foolaali e ndiyam ɗan si tawi goɗɗum jilli e ndiyam tawi hay joni ndiyam ɗan urfan mana jama on ko andi kon hay joni ko ɓe innata ɗan ko ndiyam hay joni yutlaqu alayhi ismul ma'i haray hay joni kañum ndiyam ɗan hunde nden foolaali e majjam amma noon si tawi hawri la yutlaqu alayhi ismul ma'i ɗon haray kañum ndiyam ɗan kontete kañum hunde nden fooli e majjam masalan si tawi hawri e ndiyam joni wano sabunde ukkike e majjam tawa sabunde nden foolaali e ndiyam ɗan mana sabunde nden foolaali e ndiyam ɗan tawa hay joni ko wiyete ko ndiyam innatake ndiyam sabunde andi si yehi ha ƴufi wayi wasi tawi ko neɗɗo ƴufini fi yo hukku conci makko ɗin ton o wuppa ɗon hande kadi innatake ndiyam o wiyete ko ndiyam sabunde ono amma noon si tawi hawri masalan ko ɗuma wana seeɗa e sabunde ukki e ndiyam ɗan tawa sa maɗɗike a anday manum ndiyam ɗan rawniti seeɗa sabanede ma ko sabunde nde woni ɗon kon haray hay joni kañum ndiyam ɗan no luttiri inde ndiyam ono si yehi noon ha ƴufi joni ɓayda tawi ko ngufowingi woni ton hande kadi kontatake ko hunde nde tata ko nde ndiyam iran a wiyete ɗon hunde nden fooli e ndiyam ɗan ko si tawi ndiyam ɗan boniyo ɗan noddire ndiyam urfan amma si tawi ha joni ɗan tabiti hiɗan noddirede ndiyam haray kanɗan ndiyam ɗan hunde nden foolaali e dow majjam anda sifamen no wayi masalan si tawi nebban joni wano nebban tiga e goɗɗo soodiɗo wana bidorru nebban tiga vidundu o yehi o saƴƴitindu walla o waɗi fuuti e sabunde o lootindu ha ono kanko neɗɗanke on o waɗoyi ndiyam e mayro alhamdulillah ɗan ndiyam ɗan o waɗi ɗon ɓe andi ko ɓuri hewude kon ndiyam ɗan si a ari a udditiɗan e urgol nebban tiga ɗan ara e muɗum kadhalika siko essence ko wala noon kadi si a wayli ndiyam ɗan sa ndaari sengo dow majjam a faamay goɗɗum no jilli e majjam waywa nebban kon hara no wonti sengo dow joni noon kono madama ɗam ɗon ko ɗan noddirte ko ndiyam haray hay joni kanɗan ɗan ɗon ndiyam ko ɓuri sellude e konguɗi karmo koɓɓen ko ndiyam laaɓuɗam ko ɗan ɗon ɓe inni walam yaglib dhalika al mukhalitu alayhi amma noon si tawi hawri basala ɗettama ɗo ndiyam wano goɗɗo ɗettiɗo satalde tew ndiyam joni yimɓe no woodi ɓe tata ko faalaɓe salligade kono ndiyam ala ɓe ɗuuɗi ndiyam satalde tewno ɗon o ndaara kanko neɗɗo on tawa nebban tiga no ɗa terlen fayda e innen litre 10 o ɗetta nden satalde tew ko woni litre goto o jilla e ɗan ɗon nebban fiyo jama o wawu salligorde wayna ko ndiyam ɗum ɗon eɗen andi on litre goto ndiyam ɗon si jilli e litre 10 nebban
haray hunde nde ndiyanɗan jilli e mum ɗum fooli e hoore mum ka foolaa haray fooli par ce que ɗum ɗon goɗɗo ko ɗumanni o noddirta ɗum ndiyan ko inete ko nebbam ko inete ko nebban ɗan jilli e ndiyanɗan wiyatake e ndiyanɗan jilli e nebban sabanede ma tawde ko nebban ɗan ɓuri ɗuuɗude idan si innama tun e walam yughalib dhalika almukhalitu alayhi ko ma'ana mum haray ɗum ɗon jilli e ndiyan ɗan kono hay joni bonnaali inde muɗum ndiyan ɗan ko ndiyan wona noddirede si yeyi noon ha tawi fooli e hoore muɗum bonnayi inde muɗum ndiyan ɗan few wano jantorɗen noon joni sen ɗetti misal ngal ka nebbantiga si goɗɗo ɗettiɗo potium tamate tew nebbantiga o wayli e nder bidoru ndiyan ɗan tata ko ndiyan wona 20 litre pellet ɓe gandi andoto wonde nebbanno nder to kono ittata ndiyan ɗan kaɗa woni ndiyan ɗon wannon konko jillata ɗum foolata e hoore ndiyan ɗan dan ɗon ndiyan no inne walam yaglib dhalika almukhalitu alayhi ko wana noon mo ɗetti potium tew ndiyan o wayli e nder bidoru nebban du 20 litre ɗon ko inneten ko galaba almukhalitu alayhi nebban ɗan fooli e hoore ndiyan ɗan kami ko aywa ɓe maki walam yaglib hara foola lidhalika almukhalitu konko jilli ɗon alayhi e dow ndiyan ɗan haray fa sahihu ko ɓuri sellude kon e konngudi karmo koɓɓen annahu tahur wonde ɗan ɗon ndiyan ko laaɓuɗa yajuzu tatahuru bih no sella kadi laɓɓintinorgol ɗan min alhadathi immorde e tayre nden wannajasati kañumma e soɓe ɗen andi ɗum ɗo fayiɓe maaki fa sahihu ko holli wonde fal mas'alatu khilafiya mas'ala on ko lurraɗo no woodi karmokoɓe yaaruɓe wonde ɗan ɗo ndiyan ɗan tawata jilli e majjan hunde nde tawata ko hunde laaɓunde tawa kadi wayli gotel e sifaji ndiyan ɗan imma bargol ngol urgol ngol afwan annon bargol ko wiyeteko ko luuɓi imma urgol ngol walla none o woni couleur on si on tigi ndaari ma dakam me on si on tigi maɓɓike tawa nden hunde laaɓunde ɗon nde wayli gotel e ɗiɗo o woodi e karmokoɓe go yaaruɓe wonde ɗan ɗon ndiyan ko ɗan innete ma an tahiran ndiyan ɗan tawata ko laaɓuɗan kono ɗan laɓɓinta goɗɗum ngo ni wana malikiyankoɓɓen ɓe fecce e ndiyan ɗan pecce tati ɓe wiya wonde alma'u ko ala salasati aqsame ko ma'un tahurun wa ma'un tahirun wa ma'un najis ɗan ndiyan ɗan ɓe innata alma'u tahur ko ɗan innete alma'ul mutlaq ma'ana muɗum ko ndiyan ɗan tawata hiɗa woni no allahu jalla wa ala tagiri ɗan non fus waylake majjam fus jillali e majjam ko ɗan innete alma'u attahur ko ɓe faandi ma'ana muɗum kan ɗan ndiyan ɗan tigi ko ɗan tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi ko ɗan laaɓuɗan kan ɗan tigi ɗan laɓɓinay ko wona ɗan kadi ɓe wi feccere ɗimmere nden ko alma'u tahiru huwa alma'u attahiru fi nafsihi lakinnahu la yutahhiru ghayrahu ena ko ndiyan laaɓuɗan kan ɗan tigi kono ɗan laɓɓinta goɗɗan ngo mana muɗum ɗan ɗon ndiyan yusta'malu fil aadati la yusta'malu fil ibadat ɗan gollitirte ka aadaji wana wuppirgol wana yarugol wano defirgol wana lootagol longal aada kono ɗan gollirtake ka dewe ɗan ɓantiroytake tayre kadhalika ɗan lootirtake sobo ɓe wi ndiyan tamman ɗan ko alma'u annajis ɗanɗo ko ndiyan ɗan tawata laysa bi tahirin fi nafsihi wala yutahhiru ghayrahu ko ɗan ɗo ɓe innata wonde alma'u alladhi la yusta'malu fil ibadati wala fil adat idan ɓe fecciri ni ara nan ɗan alma'u almutlaq ko ɗan ɓe innata alma'u tahur ena ɗan ɗo yusta'malu fil ibadati wa yusta'malu fil adat wannan ɗan waylaki fus jillale majjam ɗan gollirte ka ibada ɗan gollirte ka aada الماء الطاهر بإنه يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات دنقول لرتك عادات يكون دنقول لرتك كدوه الماء النجس بإنه لا يستعمل في العبادات ولا يستعمل في العادات
ndiyan ɗan tawata ko soɓuɗan ɗan ɗan gollitirtake ka dewe ɗan gollitirtake ka aadaji ni ɓe feccir woni kerwokoɓe goo no darti nden feccande ɗum waɗi si ɓeɗo janti fi muɗum ay kamɓe ɓe maki fa sahihu annahu tahur ɓe makali fa sahihu annahu tahir wannan alma'u tahur ko alma'u tahiru bi nafsihi almutahhiru li ghayrihi ko dañinete alma'u tahur onu cheikh usamin ɓe maki wonde on ɗon taqsim التقسيم الثلاثي للماء بماكي كتقسيم لا دليل عليه بماكي فالدليل هو عدم الدليل أنا مولو كسنن نتواتن على دليل الله تبارك وتعالى كقرآن إك سنة كأبنينني إنك شريع مكو كانكو الله عز وجل كوندي الماء على قسمين كماء طهور وماء نجس كندي أن أنتاتا كلابدا كندي أن أنتواتا وصبودا كون واتوغل غدان غودون إن دان دون كون طاهر معنى مود طاهر لنفسه أي بنفسه طاهر في نفسه مطهر لا يطهر غيره لما كدون نونكو تقسيم لا أصل له ولا دليل عليه كذلك الشيخ فوزاني كما كدي كونون بيان إذن نونكو مسألة للرادو يقول ودي وبغو هاي جوني ko dum don jogiti manama kambe ko defte fiqh malikiya to soke de woni ko be janguno sibe bannindi anka hundu ko mabbe tawi nebban no ukade majjam be naydan do salligata adde godda sibe banni ndiyan tawi sabunde no salli no ukade majjam fi salligagol be naydan do salligata adde godda wana non fi pay kun julbi ni ndiyan ukki jungo makko mo jawni be nadan dum boni dan salligata ndo ko tashaddudun wa tanattu'un fi ad-din wala Cheikh Fawzani be makirno on nyande go neddo landino be wi wonde kanko o are ni julirde andi no wodi julirde go taabe wadi basenji ni ta ko ton diyan dan addete wayle basenji gono haradi on baaki jonnon wana hendu non si wifi ni addora wana kaaki addora wana papieji wana mbusu e pore ukko ka nder basen to kanko si o ara fi salligagol o arday e ndiyam makko dan o addora e ndiyam feere wara kadi o hada jama on salligorgol dan don o inna dan laaba o inni jonno sabu ko woni wadde dum ko jama o yahuddunahu mushaddidan fi ad-din be konti mo wonde ko o sattindo kadire Fawzani be maki ka jabagol mabbe na'am anta mushaddidun fi ad-din e maki on ko sattindo kadire ko wonnon hida tunninande be ko sharia on tunninal hida sattinande be ko sharia on sattinanali hida hadude be salligorgol ndiyam dan tawata sharia hada be salligorgol idan ko buri sellude e konkudi karmo kobe ben si tawi hawri hunde laabunde jilli e ndiyam foti non ko sabunde ma ko nebban foti ko nebban tiga ma ko nebban bandu ma ko nebban sukun ma ko parfum ma dum hara ko kaake ni ari ukki e mudum ma o niri noro ko wonta ni e dumaji go parce wana bidon jigo sine bi hadi lotaka hara niri noro no ley mudum ko nande mum ma basen jigo ka jule be hara on niri noro ver on no leito dum do fu ko piiji di tata ko piiji laabudi sidi jilli e ndiyam ko selli kon ko ndiyam dan salli kay da kadi fi pay ko ngari tun ukki jungo makko e nder ndiyam ni e nder masalan siyo wal ndiyam innirte yo siyo wangal fo hibbe parce que ko to innugol innatake jungo pay ko kunno so asla jungo makko gon soba don non si tawi jungo makko gon no jilli hunde sobude don ko yo naare est ce que ndiyam dan waylori kon ko sobi kada waylora si tawi jungo makko gon jilla ko sobi ko ndiyam dan joge wonde hidan laabi dan salli kay dan yarete horko ana sifane بماك لأن الله سبحانه من الله قال أوئي وإن كنتم ستوي أولاتك مرضى كأنون به أو على سفر ما دون هدون استو أو جاء أحد ما أري قل منكم إمود من الغائط يوغل هرغنجانو أو لامستم النساء معنى مودون لامستم النساء كناية عن الجماع ما أرندي دي سنة ببن فلم تجدوا ماء هرون هبالي نديا dan labbintinorto lotodon longal walla salli godon fatayammamu tamore sa'idan tayyiban ko feñi e hore leydi ndin ko jeya e mayri kon tawa ko laabi foti non ko bullari walla ko kaaje ma ko koccu ma ko jaare ko nande sifarin peji o wi famsahu
laawol kisal maskon ɗum woni mawliron ɗum ɓe wujuhikum geece moɗon ɗen wa aydikum kañumma e juuɗe moɗon ɗen holli jakkatama muye ko ɗin ɗon nokkeli ɗiɗi nono lutodire yimɓe bujum haal ko watta hoɓɓen woodi si ɓe tamade ɓe waɗa ɗuma istinsar waɗa istinsar hayre en tigi no ɗettani lema hayre nde o waɗa shibuhul istinsar fa non non ko shibuhul woɓɓe goo maska yay horde si ɓe tamade woɓɓe maska noppi ɗi ko nandi sifa noppiɗi kamɓe ɓe andi wonde tere salligiɗen fof ko be tum memade no kuuli memeteɗi ɗin ɗon ko yeeso ngon e juuɗe ɗen kadi ko ɓuri sellude konko newe juuɗɗen so gone ɗen tawaka e ngara yiide yeeso inchallah ɓe maki fa lafdhul ma'i golɗo konngol e wi'ugol alma woni ndiyam ɗan allahu wi ɗon falam tajidu ma'an o wi falam tajidu ma'an ayi oɗo lafdhul ma'i fil ayati ka aya ɗo nakira mana muɗum ko faytina ɗum wana ko andina fi siyaqin nafyi e soggande riwugol ske o riway woni falam tajidu ma'an ɗo ko isbat ka ko nafi falam tajidu ma'an on ɗo ko fi siyaqin nafi fa ya'ummu kullal ma'i wa nakiratun fi siyaqin nafi tufidu al-umuma ɗo ko qa'ida andaɗo inda al-usuliyyin مثلا في جملة تبارك وتعالى سنداري وانا كويلون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والنفي كان نفي ولا تشركوا به شيئا أنهم نكرة في سياق النفي إنما تفيد العموم ولا تشركوا به شيئا أي لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا شجرا ولا حجرا ولا جنيا ولا إنسا ولا معنى مولو كو نفي في سياق النفي إنما تفيد الأموم والشمول فهمت؟ إذن كان الله قويدو فلم تجدوا ماء أن هبال نديان لو جانتاكي كو نديان كارجا ماكو كارجا كو ويكو هبال نديان أني سو إنه فلم تجدوا الماء بالألف واللام حرا هبال نديان دان inne ko ndiyan kaari jango faande on woni tun falam tajidu ma'an on hebali ndiyan andi si goddo inni joni masalan a inni addano yan ndiyan dan e addano yan ndiyan ndiko piji didi sertudi addano yan ndiyan dan hare faanunde madan den no wodi ndiyan dan sappida na dum dan o addi wo addano yan ndiyan dan addano yan ndiyan mana mo don ko dan o addi wo asapaki ko honda jonon jomi meden tabaraka wa ta'ala kanko tegi do o wiyali falam tajidul ma'a hara on hebali ndiyan dan sakko innen ko dan do o janti fimo o woni ko falam tajidu hara on hebali ma'an ndiyan famane andi sinama on hebali ndiyan o wonda wonal ko dan do ma ko dan do be maki no wonde dum don fa ya'ummu kullal ma'i no hubiti kala ndiyan وماكي لا فرق على كسندير بين الماء الخالص حكو نديان دان تواتا كو لابودان دان تواتا دان جلالي ماجان hay hunen ko dawoni do الماء الخالص يعني الماء الطهور المطلق wiyete parce non do hay dan do tigi si tayda woni المخلوط karmo ko be nodiri dan الطهور لكن ngeni do الماء الطهور ko fandi den ko الماء المطلق الذي لا يخالطه ما خالطه شيء أي لا فرق على كسند بين الماء الخالص حق دي اللعب دان توتا فسد الله مجان والمخلوط كان يما دان دي دان توتا كو جillu mana mun Allah tabaaraka wa ta'ala do o innali ko dan do ndiyan dan jilla o innali ko dan do ndiyan jillu woni tun do wodi ko yaltata ko anduden ko wonde shar'an dum don tabiti wonde labbintane do wona ndiyan dan tawata ko ndiyan sobudan dan tawi ndiyan dan sobi non iden andi pellet dan don naata e ko wido falam tajidu ma wannan haysi dan sobudan do yi'ama dan hebama dan nafitortaake da yartaake hurgo kadhalika dan salli gortaake idan do ko fi ndiyan dan tawata ko salli gorte dan
o woni wowlude fi muɗum joni noon ɗan ɗon ndiyan kanko tabaraka wa taala o sendali o wiɗo ko ndiyan jilluɗam ma ndiyan ɗan jilla ɓoyni tin ko ndiyan oɗon sikarmo koɓɓe ɓe waɗi istinbatu ɗon wonde jantagol makko ɗum ɗo falam tajidu ma an no huɓintini kala ndiyan ɗan tawata ɗan jilla hunde soɓunde soɓinde ndiyan ɗan ɗan jilla hunde soɓunde soɓinde ndiyan ɗan ko ɗum ɗon tun ittindina ko lutti ko fop no naati ɗo ɓe maaki wali qawlihi sallallahu alayhi wa sallama e sabu maako nelaɗo alayhi salatu wassalam lin niswati llati wonande ɓen sonnaɓe qumna daraninoɓe bi tajhizi ibnatihi hebilugol oɗo geɗaljo maɓɓe feƴƴinoɗo geɗaljo maɓɓe suddiɗo feƴƴinnoɗo ko mboni o so on jangiman haju salikin hombo fanda e hadis on ɗo geɗaljo maɓɓe hombo e suddiɓe ɓe fandano hombo sadna usman ko ɗiɗo resuno hombo no arano hombo arano hombo hombo no arano mo sayyidna usman Zainabu ɓe atti jonde ɓe Zainab ɓe maki arsilnaha lotemo salasa laaɓiji tati aw khamsan walla laaɓiji jowi aw akthara min dhalika mako ɓuri ɗum ɗon irra ay tunna si tawi o yi'i haaju e muɗum mana muɗum so lootimo tati tawi o laaɓi waɗum ɗon alhamdulillah hatte ɗo si tawi o laaɓali waɗum ɗon lootemo jowi si tawi kadi o laaɓali ɗum ɗon o yi'i kadi haaju ɓeydugol ɓeyde lootemo jeɗɗi walla jeenayi walla 11 ko nandi e muɗum ɓe maaki lootiron mo bima in ndiyam wa sidrin kañum may jaaɓe ande sunna on ko ɗum ɗo fureji ɗi lootirte ka sunna ono ɗo ananay to may looten fure on ɓe ɗaɓɓoya sabunde jama yara a yimɓe sunna ɓen joni innugol may ɗaɓɓoyen sidri ana ɗum tanande ɓe maaki waj'alna waɗum fil akhirati ka sakkitode longal makko kafuran oɗo kafura aw shay'an ma ɗum goɗɗum min kafur jiya ɗum e oɗo kafur ande ha fura ɗum ko hunde nde tata ko yiwande ka arabu ɓen to ko hunde urunde moƴƴa ɓande ɗum ka wiya ɗum andi ka ko hunde urunde moƴƴa idan ɗum ɗo makugol nelaɗo alayhi salatu wassalam ka lootugol oɗo geɗaljo maɓɓe yoɓe lootiro geɗaljo maɓɓe on ndiyan ɗan e sidri on holli sidri on si jilli e ndiyan soɓintaɗo sina ɗum fure o lootirta no keɗa ko dalilu no wawta kadhalika kafura on kadi si jilli e ndiyan soɓintaɗo waɗi noon sina ɗum ɓe makayno wata ɓe memi moɗum amana ani ɗum ko dalil hollo wonde hunde laaɓunde si memi ndiyan haysi wayli goɗɗum e ndiyan ɗan ko woni foolali e dow majjam bonniti inde majjam ndiyan on hara ndiyan ɗan no lutti kaɗan laaɓi ɗan yarete hurgo ɗan salli gorte ɗan wuppirte ko rande sifa ɗum piji ɗan lotorte longal ɗan lotirte ko soɓi ɗin non piji fof kameke أيوة إذن خلاصة المسألة خلاصة مسألة على سبيل الاختصار وستوي ديان جلي إما جمهون لابونde سينما هون لابونde كون شريعة لابني بي أكو يمبي بيغال دي فوتينو لابي سينما هون لابونde سوبونde كو شريعة سوبيني ناكو يمبي بيغال دي فوتينو سوب si jilli e ndiyan dan hunde laaɓunde nden hunde laaɓude ɗo si jilli e ndiyan dan ɓiiji ɗiɗi habboto ɗen ko imma hunde laaɓunde nden foola e hoore ndiyan ɗan bonna inde majjan ndiyan ɗan few arta e hunde nden hande kadi noddire e hunde masalan wano jantorɗen noon ka nebban tiga si ɗettama ɗo jooɗi wona litre goto nebban tiga jillama ɗo
e taasi un tew ndiyam laawol si ɗum ɗon kisal jilli ko ko ndiyam laawol heɓoto ga ko peewal e ɓantal. nebbantiga heɓoto ga idan nebbantiga ɗan ko hunde laaɓunde jilli e ndiyam ɗan kono galaba alayhi fooli e hoore muɗum itti ndiyam ɗan e inde majja ndiyam ɗum ɗon ko hunde nde tata nde salligata nde laɓɓinta fe sifa ɗum ɗon innete ma'i'un o di'ini anuga ɗum no yadatake hurgo laɓɓintinortake fus amma noon si tawi hawre jilli e ko hunde laaɓunde nden kono fo laali e hoore mayre nebbantiga ɗan jilli e ndiyam ɗan masalan e ndettiɗo wona litre 10 ndiyam poti un tamati tew nebbantiga hibbindir to ko ndiyam innete ga ko nebbantiga innete ndiyam innete idan ɗum ɗon lam yaghlib alayhi fo laali e dow muɗum lutti e inde muɗum ndiyam ɗan ɗan ɗon non ndiyam se ɗan ɗan tawata ɗan boni inde ndiyam ɗum ɗon karmo koɓɓe fo no fotti ɗan ɗon on ɗan laɓɓinta wala ka hadas wala ka najasa amma noon si tawi hawri kañum ndiyam ɗan bi ma'ana ɗan bonali inde majjan ndiyam ɗan jilli e ko laaɓi ko wona misal ɗimmal ngal ɗo litre 10 ndiyam jilli e potium tamati tew nebbantiga ɗo ko innete ko ndiyam ni ka ɗayna ndiyam ɗan nebbantiga jilli ka ndiyam ɗo hiɓe lurri karmo koɓe gono yaari wonde ɗan ɗon ko ndiyam ɗan tawata ɗan gollitirte ka aadaji ɗan wuppirte lotirte suuɗu ɗan defirte ɗan yarete kono noon ka dewe ɗan gollitirtake ɗan yaratake hurgo ɗan salligortake ko konngol aran konngol ɗimmolngol ko wi'ugol wonde ɗan ɗon ndiyam ko ndiyam ɗan tawata hiɗan laaɓi pos ɗan laɓɓintinorte ɗan gollitirte ka ibada ɗan gollitirte ka aada mana muɗum ɗan yarete hurgo ɗan salligorte ɗan lotorte longal ko ɗum ɗon ɓuri sellude wi'uɓe ɓen ɗan laɓɓintinortake immorde hadas ɗan laɓɓinta najasa ɓen ɗon inni ɗan ɗon ndiyam ko innete ko ma an tahiran wi'uɓe ɓen wonde ɗan laɓɓintinorte ɗan bonali hay joni ɓe wi ɗan ɗon kadi ko wiyete ko ma'un tahurun khulasa dambugal ngal ni ko ɓuri sellude kon ko ndiyam ɗan laɓɓinay ɓe maki almas'alatu alkhamisa walla naktafi bihada ɓe maki almas'alatu alkhamisa mas'ala jiwa mon hukmu alma'i almusta'mali fi tahara ko nyawore ndiyam ɗan tawata ɗan gollitirama ka laaɓal yani neɗɗo o lotori ndiyam longal walla o salligori ndiyam ɗan memitere makko ɗen ha gasi kanɗan ndiyam ɗan ili ɗan tippiki e goɗɗum ɗan ɗon hande kadi ɗan gollitirte mana ɗan laɓɓinay ka ɗan laɓɓinta masalan goɗɗo joni o ara mo fi lotagol longal janaba walla ko nandi do e sifa ɗum no mari lotagol longal o ara joni e nder bankowal beñuwarwal ni o daro nder ton o ɗetta satalde nden o looto andi si o lootike ɗo yir ko o looti ko fof no ukkitade ka nder beñuwarwal yon noon ɗan ndiyam luttituɗan ɗan o lootori ɗon ɗan arti ka beñuwarwal ko ɗan ɗon ɓe woni jantade fi mum ɗo hukmul ma'il mustamali fi tahara ɗan ɗon kadi ɗan laɓɓintinorte ka ɗan laɓɓintinorta anasifama wawi misal mum neɗɗo ni ari salligagol o wara ni e nokkure o ɓanna mirawol ley o salligo tasi o soodike ndiyam ɗan ko ka mirawo woni yaade kala ko waɗi e ɗumaje e lootugol tere makko ɗen si ili ndiyam ɗan ko ley to woni ukkade joni ɗan artuɗan ɗan o lootiri tere makko ɗen ɗan arti ka mirawol ɗon ɗan sallige ka ɗan salligata ɗan laɓɓintinorte ka ɗan laɓɓintinorta ko ɗan woni jantade fe andi ɗum no ara ka watta masalan no ara joni yahon nokkugo ndiyam hara ɗuuɗa few joni noon tawa hilon ɗon on ɗiɗo ɓe tata ko duwaɓe lootade longal e heɓo wano satalde tew an won artoɗo lootade on o ƴa o naata e nder mirawol ni o daro ɗon o looto ha gasa ndiyam ɗan o ñeñina ndiyam ɗan o lootori ɗan fop ɗan ara ka nder mirawol o gayna o ɗettita ɗan kadi o wayla ka satalde an kadi ara
Allahu wa'ala joni ko ɗum ɗon ɗon jittude ene sella yo ɗan ɗon salligore ka sellata ɗan laɓɓina ka ɗan laɓɓinta e maki alma'ul musta'malu fi taharati ɗan ndiyam ɗan tawata ko gollitiraɗan ka laaɓal kalma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi'i wal mughtasil wano ɗan ndiyam ɗan tawata ko memuɗan tere neɗɗo salligiɗo walla lootiɗo longal ɗan sirti e tere ɗen ɗan arti kama'il munfasili wana ɗan ndiyam sirtuɗan an a'dha'il mutawaddi'i ɗan iwi e tere oɗo neɗɗo salligiɗo wal mughtasili e lootiɗo longal famika o memini ndiyam ɗan tere makko ɗen few looti tere ɗen kono ndiyam ɗan ɗan iwi ka tere ɗan arti e mirawu pasesi ko kaleydi ɗan yehi kan ɗan yehi ono si ɗan arti e mirawu ko ɗiɗan ɗo wona wowlede ɓe maki ɗan ɗon tahirun mutahhirun li ghayrihi fi sahih ala sahihi ko ndiyam ɗan tawata ko laaɓuɗan ay tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi laɓɓinayɗan ko wona ɗan kadi ko wona hoore majjan kadi ala sahihi e dow ko ɓuri sellude e konguɗi karama koɓe mana muɗum fal mas'alatu khilafiyya karama koɓe gono yaari wonde ɗan ɗon ndiyam ɗan laɓɓinta few ɗan yartake hurgu ɗan lotitortake longal ɗan salligortake ɗan lotirtake kadi soɓe woɓɓe go yaari wonde ɗan ɗon ndiyam ko ndiyam laaɓuɗam ko waɗi non ɗan jillali e majjan ko soɓi no fof ko wona wowlede ko si tawi heɓaki ko yiya ko soɓi e majjan jillali e majjan ko soɓi par ce que neɗɗo wonɗo salligade o teral makko ngal na soɓungal wonɗo lootade longal ngal asli on teral makko ngal na soɓungal idan o si o lootike ɗan ɗon ndiyam iwi e ɓandu makko ndun ɗan memi ɓe wi ka asli wonde madama ɓandu makko ndu wona ɓandu soɓundu idan ndiyam ɗan ko ndiyam ɗan tawata ko laaɓuɗan laɓɓinay ɗan kadi kamɓe ɓe inni wonde ala ko wi ɗon wonde ɗan laɓɓinta ɗum ɗo woni konngol ɗimmol ngol mais ɗo noon ko ɗum ɗon ɓe jiccini ɓe maki ko ɗum ɗo woni as-sahih sabu honɗum sabanede mattawde si innama ndiyam ɗan ɗan laɓɓinta haray ɗan soɓinama par ce que ndiyam ɗan laɓɓinta ko ndiyam soɓuɗa ɗum woni shar'an joni noon innugol ndiyam ɗan ɗan soɓi yahtaju ila dalilin la budda an yukhalitahu shay'un najis ko be jilla e majjam hunde soɓude wa yughayyiru ahda awsafihi yon non ko honɗum hunde soɓude nde الحكم يدور مع العلة آدما ووجودا إذن بماكي أن نديان يرفع الحدث تنبان تيري أنا مودون so gayni ɗan salli gore ɓe an kadi ɗa wawi ɗan ɗettude salli gora ɗa wawi ɗan kadi lotorde longal ɓe maki wa yuzilu najisa heɗan itta kadi ko suɓi kon wa yuzilu an najas ɗan itta kadi ko suɓi kon ana mun si tawi tawi ko bawli e hoorema tawi ko mo bawle muɗum nden lotante sa detti ɗan ɗon a lotiri ɗum ɗon laaɓay ɓe maki wonde ma dama annahu lam yataghayyar minhu ahdul awsafi thalatha ay fodde tawde kanɗan ndiyam ɗan waylaki e majjan gotel e sifaji ɗin tati arra'iha ɓurgol ngol wa ta'am dakamme on wal lawn e none on ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko ɓangingol wonde ndiyam ɗan madama ɗan waylaki gotel e sifaji majjan on tawa waylorali ko hunde nde tawata ko hunde soɓude kañum ndiyam ɗan ko ndiyam ɗan tawata ko ɗan laaɓuɗa ɓe maki wa dalilu taharatihi ko tindini wonde ɗan ɗon ndiyam ko laaɓuɗan go أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلانو عليه الصلاة والسلام كان بلاتنو إذا تودع أسيب سلقاد كادو صحابة بمأتتنو بإبين ويقتتلون أولو يقتتلون نأواري برغل أنا مولون بكيرة دوني برغل على وضوئه في هندغل كوني ينتدكم إندي يمأتكم بسلقي أن نلانو عليه الصلاة والسلام ndiyan ko ɓe salligotono kon Allah tabaraka wa ta'ala no waɗi barki e majjam ɗan ɗon ndiyan ko ndiyan ɗan tawata moƴƴereji hewɗi Allahu jalla wa ala no wanno e majjam ɗum waɗi
wodi hay yimɓe nawnuɓe ɓe tawata ko nyawdoraynoɓe ɗam laawol نوع kisal من ko laawol التبرك peewal e بآثار ɓantal النبي صلى الله عليه وسلم هذا جائز ɗum ɗon no dagi مثلا mbiyan salliji maɓɓe ɗan ƴettugol ɗum ɗon gollitira e hadaf mo sharia on niwini wona nyawdorgol so neɗɗo on no nawni ma ko nandi e sifa ɗum ɗon no dagi wa kadhalika sukundu maɓɓe nun ko annon e gurdam maɓɓe tigi hari si ɓe fembinoke ɓe ɗuyti sukundu maɓɓe nun ɗum sukundu maɓɓe ndu dembinteno e ndiyam si dembinama e ndiyam siwama ɗan ndiyam ɗon hoɓɓe nyawdorayno ɗum yumma ummu salama ka maɓɓe ka suudu maɓɓe hari ɓe mari ton goɗɗum e sukuni nelaɗo alayhi salatu wassalam yon non suufi ko ɗon ɓe watta iskal ɓe naata e innugol wonde sahaba ɗen kanu yatabarrakuna binnabi sallallahu alayhi wasallam karamo ko ɓen ɓe maki attabarruku bi athari nabi wattabarruku binnabiyi huwa bidhatihi ko piiji ɗiɗi surtout atharu nabiyi sallallahu alayhi wasallama allati thabata tabarruk biha fi hayatihi tabarraku biha ɗum bila shakke wannan haray woni amrun mashru'un ثبت في حياته صلى الله عليه وسلم أما التبرك به هو بجاهه ولا تبنغال مبه ko nande sifa dum peji sahaba be meda wadde lati balle ودي أهل السنة والجماعة كم دائما يقفون حيث وقف الصحابة بدرجة كصحابة من دليل بس الصحابة من كم بتبتالي ما بها عند درجة لنا اللهم إني أسألك بجاه نبيك أبدا اللهم إني أسألك بذات نبيك انت بتالي أبدا كم بس بهيوتين كانوا يتوصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن كيف هم بيقدرون توصل نلاد عليه الصلاة والسلام إلى ربه كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبونه بالدعاء بأرينوني بتوانيلاد عليه الصلاة والسلام بلا بالدعاء نادي درجة لنا اللهم ترك ما أكر من بارك نلاد ما بأرينوني بتوانيلاد عليه الصلاة والسلام بلا نلاد الدعاء وناديس أرينونك حديث أنس بن مالك حديث الأعرابي أولو نتلو فلوا أرنو تاي بجلنو ديكا جمع تاي بجاوي خطبة o wulliti wonde ndiyam acci saajude geseli ɗin boni mummunteji ɗin no halkade o janti teji boy o wi nelaɗo alayhi salatu wassalam torane en allah nelaɗo alayhi salatu wassalam kasi kanko neɗɗo fulaso on ar o taƴi saffeji ɗin yimɓe no jooɗi nelaɗo no adde khutba wari ha o dari ka ley mimbar maɓɓe o tiggiti o fewti ɓe inni ya rasulallah kamɓe kadi ɓe taƴi taw khutba maɓɓe o fo ɓe heeɗini anon ko minal arabe on zati o wowli ko wolta kon ha kayni ɓe waɗi du'a baɓe toriki Anas ibn Malik ɓe maki ka nelaɗo alayhi salatu wassalam tori ɗon ɓe ɓanti sokeje maɓɓe ɗen ɓe tori ko annon ko sunna neɗɗo on si tawi himo du'ade mo wadde al istisqa ka hoore gangunal yo ɓantu juuɗe makko ɗen ɗon ana mun simoye khutba juma ɗe andi sunna on ka khutba juma asli on imam on ɓantata juuɗe ɗen jooɗiɓɓen kadi sino amminde ɓantata juuɗe bal sunna on imam on ko yo sappor hondu makko ɗum hada hiya sunna jon noon si tawi imam on toroto woni fiyo allahu saaƴi ndiyan ka ware gangunal ton sunna on ko yo fonti juuɗe so fontiɗe sunna on jooɗiɓe ley ɓen kadi no amminde koye ɓe fonti juuɗe elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fonti sokeje maɓɓe ɗe ɓe tori allahu tabaraka wa taala ɓe toriki Anas ɓe maki wonne samme yi'i duulere no yalta e ɓaawo fellogol ngo janɗa moƴƴa Madina kañum duulere nden sakiti ndiyam saaƴi kaɗan fuɗɗino saajude ɗon ɗan jokkodirno ha juma arowo on ɗan heltali on saati ɓe inni arti kadi arabiyyun yon noon huwa bi nafsihi walla arabiyyun akhar ko kanko tigi ka ko goɗɗo go allahu alam o ari on kadi taƴi saffeji ɗi wari ha sengole maɓɓe o tiggiti winni ya rasulallahi ɓe darni khutba o sallallahu alayhi wa sallam ɗum o wowli kanko kadi o fuɗɗi wiide laawi ɗin taƴiɗi heewi ndiyam mummunteji ɗin fayda yoolike ñaameteji ɗi yoolike toranemen allahu joni yo nangu ndiyam ɗam elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fonti juuɗe maɓɓe ɗen ɓe tori allahu tabaraka wa taala yo naɓen ndiyam ɗan sera madina o itta ɗan e madina few ndiyam ɗan helti kadi mubasharatan ko ɗum ɗo woni tawassulu sahaba binnabiyi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum umar ibn al-khattab radiallahu anhu e gurdam maɓɓe ba hokkere nde waɗi taɓe wonde sahaba ɓen tawi abbas no ɗon abbas ibnu abdul muttalib ammu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam
بماكي اللهم إنا كنا نتوصل إليك برسولك صلى الله عليه وسلم يونو فها نحن نتوصل إليك بعم رسولك صلى الله عليه وسلم وذات بماكي قم يا عباس فادع الله لنا أي توصلك بودينو بماكي من لاتي نمدين باتورينو ما مدي وديرينو توصلها من هيو تما نلادو ما صلى الله عليه وسلم نلادو فيكين tawi on sati ka on zaman don ko burno battade Abbas ko burno battade nelaado alayhi salatu wassalam ko Abbas ibn Abdul Muttalib si nelaado on roneteno Abbas ibn Abdul Muttalib roneno nelaado alayhi salatu wassalam wanno fawndo on zaman kambe burno be battade kono Omar be maaki wa hande mede wadirde wasila e maada hombo bappa nelaado sallallahu alayhi wasallam nelaado be maaki kum ya Abbas fad'u Allah lana holli jaka wasila tawassul mo be wadeno on ko talabu du'a ko dabbirgol neddo on du'a yo wadu du'a no ko amru waba non non luto ni resusi ko jogiti ko aywa jamaki kana nelaado alayhi salatu wassalam latino idha tawadda'a sitawino hawri be salligade kaadu sahaba be attotono yaktatiluna ndebe wikkondirta ala wabu'ihi e dow hendagol ko luttiti ndiyam mabbe salligidan ko jonnon si tawino awri dum don no sobi be badotono badotano dalla ala taharatihi ko be maki wali annahu sallallahu alayhi wasallam immun sabu tawde nelado alayhi salatu wassalam sabba be juruno ala jabirin e dow Jabir ibn Abdullah min wadu'ihi imorde ndiyan salligi mabbe on iz kana maridan tumande Jabir latino ko nawnudo be salligi haga si dan ndiyan ko be salligi on dan don be wicci dan kanum Jabir ibn Abdullah fi Jabir dikko bi iznillah sitay ko sobuno dan be bayno dan Jabir be batalo dan Jabir be maki walau kana najisan sinno harandiyan dan ko sobuno dan lam yajuz fi'lu dhalika dagotano ko wadugul dum lam yajuz fi'lu dhalika dagotano ko yo sahaba be ngar hendo dan diyan ko nelado salli gorto ko dum annoto no don ko walla nelado yo detto diyan mabbe salli gidan be hirta كان صحابة جماعة جابر بن عبد الله بماكي ولي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصب نلانو عليه الصلاة والسلام وأصحابه الصحابة بمأبه ونساءه يصنى بمأبه كانوا بلاتنو يتوضؤون يبسالي قطنو في الأقداح والأتوار الأقداح كجمه قدح وبيبي قدح والأتوار كجمه تور wala ko ete qid tata no e watasi ni no mari jogorda sifa dum no noddire masalan se dekki wala andi wala galleji ni o wodi dum tasi ji to de ndiyam no wade maj ara si be ngari e jonni en tasi weto so ko e be wada no ndiyam ara no juuti ni no dari no mari jogorda no mari hundu ko do vanno ko qid hiyete kanu sifar non tasi di mardi jogordo e wattaw wal atwar at-tawr wala lit-tawr en jangi dum ka umdatul ahkam ko mira wonto sogo min al-halimun on way wa kurunni ko mira wonto sogo ni data be wada ndiyan e mudum be yarira arabu way wa kurunni ma sifa ko be tafayande ko ngara ko payan wonto sogo ni lazima on yinnete at-tawr sifa payano to so kandi no wodi payano go ko be mo'inta ara ko leedi be mo'iniri ara ko to so ko ni awandi ya watte makko on tisne fala yari ray simo fala o joddina o salli ay ka plawaji go be salli go ray ko be maki wa yaghtasiluna be latino kadi hibe lototo no fil jifani andi ko te jifani basa ni ne te jifani yoni masalan wana cuudi ni no woni ni hande bijidin jama'o hettike moƴƴa andi wobbe ka duushi mabbe interne taabe wadi ton way wanya basen ni kawti gi walo o loto
sifanno fof ko jifani yimɓe fami ke laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal ɓe maki wa mithlu hada sifa ɗum ɗo la yaslamu hisata min rashasin yaqa'u fil ma'i min al musta'mili sifa ɗum ɗo ko pellet hisata e immorde e wiccale ndiyam ɗe tawata ko yanayde e ndiyam ɗan immorde e neɗɗo wonɗo golliterde asalan joni hay siko jogitiɗo ɗo potir wudditindi tum ƴette siɗa salligaɗe indu takko ma ɗon ko pellet ndeɗa lotora yeeso ngo goɗɗum ɗum ko wiccoray ka nder ndiyam to ndeɗa lotora juɗɗe wiccoray ka nder ndiyam to ko ɗum ɓe woni jantade fi mum bana kala salligorowo fayda ma lotorowo ko tata ko udditi ko pellet hay siko longal wonɗa lotade tawi ko si owal wonɗa lotorde ndeɗa juuri to e nde yirgito konko yirgitotoɗa ɗon e ko juuritotoɗa ɗon ndiyam ngo iwa e ɓandu maɗa ndun yaha e ɗanɗan wonɗa e lotorde tigi nasino kaɓa aywa ɓe maki wali qawlihi sallallahu alayhi wa sallam e sabu mako nelaɗon alayhi salatu wassalam li abi hurayrata radiyallahu anhu wa qad kanat kamɓe abu hurayra ɓe laatike junuban ko ɓe wonduɓe e janaba e nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki innal mu'mina la yanjus gomɗin ɗon ko soɓata mana muɗum andi ɗum ɗo ko nde abu hurayra feppodirno e maɓɓe ka laawol ɓe yaadi ha e laawol abu hurayra suuɗi ɓe molti ɓe looti ɓe arti nelaɗon alayhi salatu wassalam landi ɓe ko fiyondu ɓe waɗani ɗum ɓe maki ar ɓe wondi e janaba ɓe yiɗa wondude e nelaɗon alayhi salatu wassalam tawa ɓe laala sati nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam innal mu'mina la yanjus neɗɗo gomɗin ɗon kanko o soɓata mana mum ɓandu makko ɗum asli mayru on ko laaɓundu tanke soɓe memali mo en on nokku ɗon ɓandu ɗum ko kontandu ko laaɓundu inan si ndiyam memi ɗon aray ɗan ɗon ndiyam ɗan soɓirali sabu ko ɗan memi ko laaɓi ase ndiyam si waɗama e goblew e minnayi ɗan soɓi ɓa memi goblew ko ndiyam si waɗama e mirawo e inata soɓi par ce que mirawo kon no laaɓi goblew no laaɓi wa nafsu shay'in ɓandu neɗɗo on kadi no laaɓi tanke ko soɓi memali ɗon ɓandu ɗum ko kontandu laaɓudu inan si ndiyam memi ɗon ɗan soɓirta bi mujarradi memugol majjam ɓandu anda si fami aywa ɓe maki wa idha kana sitawi latike kadhalika ko wanani idan fa innal ma'a pellet no ndiyam ɗan la yafqidu tahuriyatahu bi mujarradi mumasatihi lahu ndiyam ɗan ɗan hattota ko laaɓugol majjam on sabanede ma memugol majjam ɓandu neɗɗo on ɗum bonnata ɗam adama ɓandu ɗum ko ɓandu laaɓundu ka asal wana ɓandu soɓum idan si ndiyam ɗam memi ɗon memugol ɗon tun soɓintaɗa jago laaɓu famige idan ko ɓuri sellude kon e konguɗi karmo koɓɓen ko wonne ɗan ɗon ndiyam ɗan laɓɓinay ɗo kadi khulasatu almas'ala ko ndiyam ɗan tawata si tawi neɗɗo on salligike ɗon ko salligi ɗon ko ili ka tere makko ɗon arti e miran walla o lotike arti e miran si tawi ɗan ɗon kadi ɗan laɓɓinay e si ɗan laɓɓinta konguɗi ɗiɗi e karmo koɓɓe woɓɓe yaari ɗan laɓɓinta few ko ɓuri sellude kon woni konngol ɗimmolngol ɓen ɗo yaari wonde ɗan laɓɓinay ɓe wi sabanede ma tawde heɓaaki ko hollata wonde hiɗan soɓi jillali e majjan ko soɓi ndiyam tanke jillali e majjan ko soɓi ko hiɗan laaɓi ko ɗum woni asli majjan aywa ماكي المسألة الرابعة مسألة يبون الماء ليان إذا خالطه ستوي جلي طاهر جلي مجم طاهر هو لامن الماء ليان إذا خالطته سجلي مجم مادة طاهرة هو لامن كأوراق الأشجار ونكاك لدن أو الصابون ولا صابون لدن أو الأشنان ولا كانوا أولو أشنان وني نجل قلتوتا ونرجل كالير مأبتون moƴƴinirteɗan ko soɗorte awi sidri walla jaaɓe aw gayri dhalika ma ko wona ɗum ɗo min almawadi tahira immorde e ɗiɗo piiji laaɓuɗi walam yaglib tawa foolali dhalika almukhalitu nden hunde jillude ɗon alayhi e dow ndiyam ɗam fasahihu ko selli kon e konguɗi karmo koɓɓen annahu no ɗan wonde ɗan ɗon ndiyam tahurun ko laaɓuɗan yajuzu tatahhuru bihi no sella kadi laɓɓintinorgol ɗam min alhadathi immorde e tayre nde wan najasati e soɓe ɗe لأن الله قال
sabunon allahu towɗo wi wa in kuntum si tawi on laatike marbako on nawnuɓe o ala safarin mayiɗon e setew aw jaa ma ari ahadun goɗɗo minkum e moɗon min alghaiti immorde hurgo jano aw lamastumun nisaa maɗum on rendidi e sonnaɓe ɓen falam tajidu on heɓani ma andiyan fatayammamu tamore sa'idan ko jeeya e leydi ndin ko feeñi e mayri tayyiban ko laaɓi famsahu mawliron ɗum bi wujuhikum jeece moɗon ɗe wa aydiyakum e juuɗe moɗon ɗe fa lafzul ma'i oɗo golɗo konngol alma fil ayati ka aya nakiratun ko faytinande ani ko faytinande fi siyaqi nafyi e soggande riwugol faya ummu huɓitay kulla ma in kala ndiyam ɗum ɗon ko qa'ida annakiratu fi siyaqi nafyi tufidu al-umuma wash-shumula la farqa ala ko sendi bayna al-ma'i hakkunde ndiyam al-khalisi laaɓuɗan ɗan jillaɗan hay hunde wal makhluti eɗan jiyan ɗan tawata ko jilluɗan ko laaɓi ko liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam e sabu ma kunilaɗon alayhi salatu wassalam linniswati allati wonande ɓen sonnaɓe qumna darinoɓe bi tajyizi ibnatihi heɓilugol fure geɗaljo maɓɓe suddiɗo ɓe maki arsilnaha lotemo salasa laaɓiji tati o hamsan walla laaɓiji joyi a akthara min dhalika ma ko ɓuri ɗum ɗuɗuɗen in ra'aytunna si tawi o yi'i ɗum ɗon bima in lotiron mo ndiyam wa sidrin e jaaɓe wa ja'alna waɗum fil akhirati ka sakkitode kafuran kafura aw shay'an ma goɗɗum min kafuren e kafura almas'alatu alkhamisa mas'ala jawabo hukmul ma'i ko nyawore ndiyam almusta'mali golliraɗan ɗan fi taharati ka laaɓal alma'u almusta'mali ndiyam golliraɗan ɗan fi taharati ka laaɓal kalma'i almunfasil wana ɗan ndiyam ɗan tawata ko sirtuɗan ili an a'da'i almutawaddi'i iwi e tere salligotoɗon wal muhtasili e lototoɗo longal on tahirun ɗan ko laaɓuɗan mutahhirun li ghayrihi laɓɓinayɗan ko wona hoore majjam ala sahihi e dow ko ɓuri sellude e konguɗi karmo koɓɓe ɓe maki yarfa'u ɗan ndiyam ɗon ɓanta e alhadatha tayre nde wa yuzilu ɗan itta kadi an najas soɓe ɗen madama fodde no kanɗan ndiyam ɗan iɗan duumi annahu wonde kanɗan lam yataghayyar ɗan waylaki minhu e majjan ahadul awsafi thalatha gotel e sifaji ɗin tati arra'iha urgol ngol wa ta'am dakamme on e dakamme wal lawnu e none on bana waylagol ngol ɗo ko waylorgol ko soɓi wa dalilu taharatihi ko tindini laaɓugol majjan o anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wonde nelaɗo alayhi salatu wassalam kana ɓe laatino idha tawadda'a si tawi ɓe salligade kaadu sahaba ɓen ɓattotono yaqtatiluna de ɓe duñidirayno ala wadu'ihi e dow ndiyam maɓɓe ɗan kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ay salligi ko luttayno kon wayno e tere maɓɓe ɗen kon sama wali annahu sallallahu alayhi wa sallam e sabu tawte kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam sabba ɓe juruno ala jabirin e dow jabir min wadu'ihi immorde salligi maɓɓe on ndiyam salligi maɓɓe on id kana nde jabir laatino mariban ko ɓe nawnuɓe o e wawide wadu on ndiyam salligi ko ɓe salligi masalan ɓe luttini kon tawata salligi ndiyam maɓɓe ɗan ko memi tere maɓɓe ɗen ko jilli e muɗum walaw kana najisan si tawino hawri ɗum ɗon ko suɓuɗum lam yujiz dagotano ko fi'lu dhalika dagagol ɗuɗɗo lam yajuz dagotano ko fi'lu dhalika gollugol ɗuɗɗo wali anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam e sabu tawde nelaɗo wa ashaba e sahabaɓe maɓɓe ɓe wani sa'a e sonnaɓe maɓɓe ɓe kanu ɓe latino yatawadda'un ɓe salligortono fil aqdahi e ɗiɗo tasiji towuɗi wal atwari kañumma e koyɗo mirawoy e wa yaghtasiluna iɓe lototono kadi fil jifani e ɗiɗo basenji wa mithlu hadha sifa ɗum ɗo la yaslamu hisata min rashasi immorde e wiccanɗe yaqa'u ɗe hino yana fil ma'i e ndiyam ɗam min al musta'mili immorde gollitirowo wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama e sabu mako maɓɓe kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam li abi hurairata radiyallahu anhu wa qad tawi kana ɓe laatike kamɓe abi hurayra junuban ko ɓe wonduɓe janaba nelaɗon maki alayhi salatu wassalam innal mu'mina gomɗinɗo la yanjus o soɓata fa idha kana kadhalika si tawi laatike wona ni kanko gomɗinɗo ngo soɓata fa innal ma'a idan ndiyam ɗan la yafqidu
dan hattatako tahuriyatahu laɓugol majjan on bi mujarradi sabanede matun mumasatihi lahu memodirgol majjan e makko kanko neɗɗo gomminɗo on. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.